Novo kod nas na tržištu, rotolanac glava. Glava napravljena od aluminijuma i od prohromskog lanca, koja ne može da rđa. Zamenjuje dosta priključnih alata na samim motornim benzinskim trimerima, svih modela. Kao što je kod nas dobro poznato, što se tiče, svi imamo plastične, klasične glave, koje imaju svoj vek trajanja i koje su plastične i koje tokom rada, prilikom udara o kamen ili neki jači predmet pucaju. U tom momentu se razlete i vi na terenu ostajete bez glave koja vam je potrebna radi košenja trave. Kod rotolanac glave nemamo tih problema, jer je ona napravljena potpuno metala i ima mogućnost 200 radnih sati košenja bez ikakvih problema. Košenja trave, korova, krtičnjaka itd. Namenjena je totalno za sve vrste trimera koji su kod nas na tržištu zastupljeni. Pored samih glava, zamene plastične glave za najlon, koja se nalazi na samim trimerima, rotolanac glava menja i trokrake i četvorokrake noževe za košenje korova, krtičnjaka, visokog rastinja itd. Znači jednostavno univerzalni proizvod na našem tržištu koji je dugovečan, štedi novac, jednostavno stvar koja do sad nije kod nas viđena. Rotolanac glava je domaći proizvod, napravljen od izuzetno kvalitetnog materijala, od aluminijuma i od prohromskog lanca. Znači rotolanac glava je atestirana i 100% bezbedna za upotrebu. Što se tiče same glave, ona ima 270 grama, što znači da je lakša od klasične plastične glave koja je od plastike. Što znači da ima mnogo manje opterećenje na sam trimer, na motor trimera itd. A što se tiče znači, tih plastičnih glava, ona je za razliku od njih dosta dugovečnija. Najveća pozitivna stvar rotolanac glave je što nemate dosadnu zamenu najlona, pucanje, da ne možete da završite posao kada ste došli na deo koji trebate da kosite. Nemate zamenu toga, ne može da se desi da vam odleti oprugica na jednu stranu, raspadne se glava, ne možete sa njom da završite posao. Znači rotolanac glava je glava koja zamenjuje to i nemate tih problema. Rotolanac glava štedi i novac i vreme.